baheko mangarahut holong gitu ho rohana sere ipele hoko mangaririt rohaki tuho kemos datangianmu tutuhani asa hosau dia kodang di baheko taulina dengan tuda mangdoho si sol hoti tagami situ tu ipaturu hoko burcumi tunatu atu aki toho maho tutu haholong aku sirokap ni tondiki mau lihat emang di Tuhan diolo hidup tangia sadario somaho sian han puso hot maho dihan sadarion macalong pasu-pasu sia Tuhani tiga rejai burhat mahong uru burhat mahong uru rapot tangi aki dina duaan kang desada hamu boru tuhe laki tumbur tu hamu marna tu atuai burhat mahong boru burhat mahong boru rapot tangi aki tubuhan lak-lak tubuhan sikolu tubuhan anak kamu tubuhan boru masangan jalan martulah di jolotan dan di jolon itu tangan gabe mahong boru gabe mahong boru gabe mahong boru rapot elaki
gabi mahal gabi mahal gabi mahal rako helaki gabi mahal gabi mahal gabi mahal rako helaki gabi mahal gabi mahal gabi mahal rako helaki Bahkan yang beda. Muliati Tuhan kepada kami guru kami yang itu. Kalau waktu kami Tuhan hati belum berdoa. Dari pasuk kami dikimon. Rombongan diucapkan Tidak berpungu kami Roh Tuhan. Alutso. Dia karena bersama. Tuhan kami Tuhan. Tidak buat anak guru di Uriani. Yang berjaluk pasukan perdogaso berhenti nagasum. Terus doa kami Tuhan. Lalu menambur kami. Lalu tambur kami. Kadang dia di bagas jelas ni roh ni Tuhan. Ibu di sakap ni roh kami di luar kami di sana ni. Dan alung tahun pengaluran kami sinap ko. Jika ini sarap tuho masudi. Rencana kami siya na muka sa ating mga hindi. Dalam alat kami rin ngayon, marijahite ng Jesus Kristus pakai alat. Amen. Tunggu kakak Imam, tunggu kakak duluan yang masuk. Oke, bantu bang. Oke, tutup bang, tutup. Oke, tutup. Oke.
Abang dulu yang keluar ya. Oke, tutup lagi bang, tutup lagi, tutup dulu. Yuk, yuk. Ya, pegang tangannya bang. Susah itu keluarnya. Oke, boleh tutup pintunya bang. Oke. Marhiti-hiti ko ati di bata ama, dohot ko ani anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot ko ani koti porbadian at magpalangin dohot tanoon. Marulupulot ko di bata masatong tanoon, edehon hamong mahamuliaw di kuwarna, martua ma namak kabiya ni Jehovah, naromoroha at kapatid na. Masiuluan manusia biar ni rohamu na miya Kristus. Di bahini ikon talikono ni bawa do amana dohot inana laho patok ko dirina dohot dongan salibena gabe sa daging na sila na dibayi. Matanyang mahina. Ali Tuhan de bata amanami na liban mo gijang. Horo na mga tuhon pardongan sa libirni. Di idahodo dongan namion. Binsar tua si Mamora. Dohot Widia Erika Tagalog. Na magsakap ng marbagas. Naroon na sila mangido pasu-pasu. At tong sa kakap man na sila di bagasa na siniroham. Pasu-pasu jalaramoti man na sila. Marhide-hide pagkahulungin. Rajai mana sida marhide topi korbadia. Asa mamuka jalan merujuk di bagasan dami. Pardongan saripeo na sila. Tangihong matangiyang na neon nakaasi dohong bolong ni roham. Amen. Rumah. Nahulungan di natauron anak boru ni huriakta sa dayon. Tu bagas jor ni kuhanta. Laho majalo pasu-pasu para pugason. Alami jumono mahita disirai hatang ni bata. Asa ganun kita tok-tok di bagas sa taniang tumanyak kon na sida. Lumobi mati ang dalawa pamuli dohot orwan. Asa takas o jahan pardongan sa riyon muna. Asa tok-tong patupaw muna. Hatang ni bata ido gabi o jahan di pas riyon muna. Tesalonika 7 ayat 5
di sini tubuh. Dasar ni sudah dapat sauran yang Kristen, saya ditotopon Tuhan Taido, dipanggil Tuhan Taido, asa sudah para sauran yang Kristen ikon gawe para sauran na marjahan di koloni roha. Itu asal Apostel Paulus ditolong Apostel Paulus mang surat natu Kuria Tesaloniki di nama ngadupi kurang pantangan nasida di dogma tu nasida hata di debata atau buhor nasida asal bukan hal-hal yang lain, bukan persoalan-persoalan yang lain, dan ada resep ni hasadao nasi dukon ni hasadao dan yajar ni Tuhan tak Yesus. Dakola tu Tesalonik alai tu Filipi be didok Paulus koi asal bagaimana menciptakan kesatuan, pohando lahu manok pahasadao, pohando lahu manok pahadameo, pohando lahu membentuk satu-satu persatuan dalam satu kesatuan dan kedamaian. Mudah-mudahan dari Apostel Paulus sih bahwa kesatuan itu dapat dibentuk adalah karena kasih. Hasadau ini boleh dibentuk adalah marhide-hide kolom roh. Jadi ibadah di Filipi wei siantor ni roham nabeba rajuni hamu dengan muna sumurun siat muna. Itu adalah resep-resep bagaimana menciptakan kesatuan. Hasadau. Aibolo sainang menuntut hati bodoh sahabat tidak mungkin bisa terjadi kedamaian. Mungkin yang seiman, yang berbeda, yang mencari kelebihan dari orang lain. Parang ini hasil hal nasoman. Alai hidup dia bakal memerintah si Paulus, asal saja hurian Filipi, asal saja hurian Tesalonik, maka yang perlu bagi mereka adalah pertama sekali mereka harus memiliki cinta kasih iman koloni. Ini nak kinti do, saya itu betul Tuhan iman rohamuna tu holok ni rohani debata. Rohamuna tu bah di cara behari. Nah, apa nahani do be? Kasih lo biar apa ni? Apa nahani do be? Apa semua do behari do di? Apa dari mau buat sangat kan? Taradong jabatan ni nasedo.
Soalnya di Tuhan nang daulah sendiri roh saya jauh. Obat itu pada datangnya apa? Tuhan saya bertiup masih. Baik buklah sendiri roh hanya anak Tuhan. Mari hide pas-pasu berbuka senang jina roh siapa. Soalnya nang ada sifat kau dan sida saya jauh. Saya bawa dari Tuhan nang kaini uisiko. Asimah pas-pasu mangga ya kasih gadis dan lima di tengah-tengah ini. Amin. Mari kita.
siramon ni jolma. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama. Disodakon Tuhan de batama bohina Tuhanmu jala asima rohana midahu. Didopakon Tuhan de batama bohina Tuhanmu. Jala dipasahon madamena tutor di munabe. Amin. Mereka juga laos sama-sama mengiyakan.
langsung kita udah masih jawab bang. Aik studio. Oke bang. Kasih minum. Kamu. Tua ukur dulu ya. Oh, boleh. Oke. Ya, tenang, Gabi. Jangan tahu ko ari kami makalason do madok mo hati kami. Sekaligus mangido pangurupiyon pasu-pasu sa debatan. Di persohoton ni anak kondami di bagasan Tikyon. Asan naik pe, asan ingkat main taganing mi. Jadi asa temulai, ngapain na siya dita de. Asa siya na siya sur mula topa. Baik marihan memang godang gula muda, las padong atau godak sopa. Jadi kita teluhani benong mga dieta, teluhani. Upapin ng kuri-kuri natin. Jadi dapat terdamang mah. Godang mga lihat. Asa tuaka ari na negro. Lihat di hami parhorasa, parsaulian, pagalian, tuaka tiki negro. Paidamang mah, godang mga lihat.
tutuluan nyari dia para saulia para horasa panggabiat tutuluan nyari on. Noai pe tasabay ti hami. Godang para meme. Batarigaw las mirohanami. Tuyan ang konami dito. Si Kaligus las ito tangyang nami. Tutuluan nyari on. Taruri paso-paso yan ang konami dito. Baik damang mga godang para meme. Tutulong mahobo. Ima di patuluhon keluarga Lasni Rohana di Parsotom atau Marbisu Gami mahamu jala patuturohamu madirimu na asa di patipuri bata rumah tanggamu na tuak katikin ro ima naboy pataritaw Lasni Rohana menaki akau kumu amangulam akamu jaduh na dola kainantala Lasni Rohana di sini jadi ano presidio tiyo te rak na itanong do boruta saudari pujauhami mahamu ahangkin nami tongatu nami kelas sekaligus madoh peradatan tilok roha sektor boy simpel mari hamu akan geduli nami oh lo rencana perdulu sehali rak madlok mahnita mulai ate mardong puji-puji di debata
na mga lehon naryon sa naryon marlas ni roha kita marhite perso ni pahopulson alani malate may Tuhan dito lupi Tuhan ma sakapta asa si butut on parumay taon tuarek ka naman yun dito nga ta dala na olo pasangan di bata ng pasangan na to idorana natapay ma las ni rohatta marhite anak ko taon atong marsanga matuhani di pasaham mayate jadi songni ma di pahopo bawa di pahopo boro songni do puan molo nama rumah tanggaon dung hari ke depan nanti ke depan banyak persoalan nggak mulus alay namo nang hidup saya mengatok perbini honguluan ini neti hubigi pos rohako kay rohanami dilas ni rohamu noon berlas ni rohanot tami akahangkim nerison nuay maju di bata asa tuwa lala tuwa sikoro huamang dohot tami nangda tuwa nanak tuwa bor tuwa rin nanang ro siwa tua siwa sanga pamu di tonga-tonga de keluargata nawolo barguru parguru kamu tuwa rin nanang ro asa marsaka Tuhan ini ngulutta gabi mahamake tung cepet padohan nami posodorohan nami di debatana tahapor siai pasaton nasudina tapi dua kaparada dan tidak atau bersangat matuhan ini oleh mapangidota alanung ngamar mula-mula laki kamu akan giduli marsop mangidok kodang sopa kami mangidok kodang mangaliak mah atau martabat-tabat lihat ni panggabian ni parhorasan di paparan puta mau di perumah ya kan di apa permisi mana pori datapor pasusuk koda susuk pangiduan yang kita dinameo baik kodang mangali atas saya panggabian perhorasan mana deh Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir waktu susah, mengalir di waktu senang. terbaik kami dilas ni rohatta dina terpasuk majalah pasuk korbaga sono pahopon itu pak itu hamate pakai munai gawe pasik kopon
akan perlu tuh perkawinan nih pahopona teh asa dapur songon hidup dan badua tutup nih gordang tepe palu-paluna utik nah pasah tami alai pos dorohanami di debata nama korhok pas-pasuna putih madakan gitu nih mana teh Baru tuh mau diate mah dihango ang ginami. Do Tuhan. Apa matong di persabuan di pau putaon. Kami Betul. yang pernah sa muna. lima tutup Atong do orang mata pula si bagatin main na dulu ka pangiringan. Hita na marang orang di. Horas do berata masih pangiringan. hebat tuh Gabe Boru nami. Bere nani. Jadi semimara dia muna hurul ngawi. Dari sok kami apalagi nata peparan ni baru nagabe baru naposo si batoni akka baru makai nang ngami sa rode akal beberan. Raga nami raga ni hula-hula. Si kami parwaro muna ya tuk sok dia tendong dalam niadat dalam ni sobba lihum sobba niadat nami pataridaw las ni rohanami marhitin ako ripe inang bao nami napunay ng bao napuna tulang ba las maroha ni badamu las rahan tadi muna tungde oleh cuaca kami yang irada naliak nalulu lumawid mahulah asa tungang giat si buat tua, si buat dame, si buat hagabeo, ilang bawa namin di tengah-tengah ni peparan ni putta. Jalan dia rumah tangga, na bahagia jalan rumah tangga si Habiri kata. Jadi ya sama dia te seban ni nami, seban ni hong nami. Ba, las ma rohani badamuna, las rohani tadimuna, masuk hata. Kita nawar hula marboru. Jadi dohon ma, gabe cuma gabe sada. Gabe mabarura horas-horas mana kudaulana. Jadi apa yang pada musik? Petarida lah si nami makkamana itu ini asabai dihami. Musik dah bertusi asaro kami bersopak video ini hulu nami. Kita
tamu mamasuk-masuk matuata di tanah marhula marboro las marohan di balamu las terahan tadimu mamasuk-masuk matuata di tasaluna namar hula marboro basi ko si mamira raga nami raga ni hula-hula Gabi inang takas lasiruhat ka ibatalidahamu ima di parsohoton tulang mo agya matutu ditangyang mo nai siutiap pang si bojulon si basa tuakatikin namang iton marhite tangyang muna sampai tu tangyang konami do ang giat tu gabina na diulang muna di huta tu sinurna kapapang muna di balian di huta nang tu dia biaka ira komuna kaberi nami totong madipas-paso di bata akka jol manabisu jol manabestani tabo tuai biaka tikin namang iton si marohan itu ani di paso-paso ma ngoluna di huta nang di balian mono tung songoni suara nami di makalation di sopan ada muna ang giat ma gabi matur gabi saba gabi hami ula-uluna songoni manak kamuna baru nami songoni masunon nami amang baru matutu isa ko bala di nauli Jadi songni namang namalo nami sinangon namol tiyo binatu panguhatan bahan na itiham tiyo las padoma tuat hatan. Muna sa luna may sobrang ka si Jaro Titi Marakop sa Tubidja akalay mumimamu deredo ito akalay ko sa luna dia las ni rohamuna diulot sa siregyon nido dong las ni rohanami nakin daw bidro kamuna las ni rohamuna di partahoton ni berenami do boronami di zon lasia rohanami na merekamu akalay ito pero kami sa udura do ako tagba las ni rohanami jala totong di baduro kamu las ni rohamuna diulot sa siregyon ang ipe totong do baduro nami las ni rohanami alay muno tung songo dia be ano dalan ni memenani tu bere do tu barunami on jala bolo tung tuholan tu bere do barunami op hule kami memenami las marohamu saya juga sepatu tuata meulot tahun dulu ano kung lima na boy si dono na Benar. di tuata Pero ako alani amang namalo nami Padro kami jo sila di rohanami dulon nami sila rio lima di parsohodon ni bere do por nami o kadang ang madodiani godang mula-mula pero mo may amang tu godang dia di kadang ma ba pero muda mang may tu godang sobat benar nama doki do si dia tahu. Pegang muna. Molo tusong dia be. Ada sikit na ulo si takot dari dia. Alay taksuja hati pe batu bau tangan na dia. Jadi Roma tu kami. Ijolo muna asa kami juga minta ketemu. Song ni marakal jadi mira akan tulangga. Wala de malaiku Jadi ama kalau si kami. na ko partusi